Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Joint Action Committee Border of Meghalaya haka khatsan tarik ujeliu arhajar arpawar kala penlong ya ka jingalang bat ka seng all Meghalaya Karbi Association. Hakani ka jingalang ya kenduk ki arseng ya kabala penlong haying sa uba Erwin ke sutnga ubalang u chairman ka jakbom. Kila shem ya ki katu kat ni ki rai ban pha da ka jingtho sha ki laingot ki DC kata Sharif hoy West Giant Hills bat Shahamran. Bacha ki SP ban ai ka jingada ya ki pat ba abasa syakite kithan. Nakaliang u chairman ka jakbom uba Erwin Sutnga ula ong baon sa phano ya ka jingtho la shai ne la shisngi. Namar ki kwa ya ka syong suk syong syangan bat kwa ban pek daki bor ka an om daki weipan. Dei banyak keren ya trei bat ya peliu jengmun kenang ban wan ra ya ka jingsuk jingsan. Mentah kasengi hadin bagi layo igi kubur ba kadon ka jing bom song sup song sengan hantam ka blok 1 blok 2 ka ba khamjor sete sipo blok 1 di ngilai perkhat kumno banle nakaliang jak bom nomor bele ka dehi sisa ka living danger ya ki pai ba ki jongi satu te nakaliang ma koming i chairman jong ka labang pulut border area committee kila iPhone yang ana do gitu ki sausan riu tarik nyau tarik swaben tebot nomor kadeh ke pratarik ba tebot bat kila ong hi bakadon kata ka jing berngam berset kadon hi kata ka jing penbor ban tebot nomor beli maki kila atak dan development dan jing arab dan kumba i ong i makoming meneh pok ka meeting i ong ba dan ada ke election dan MLM dan MDC dan MP menurut bajuan tu kisu wan be tang ban pan ni kabut manakanilay ubawan canvas rom da ya hadian bakila asyim ni gitu kisnong mo pero lai pun real tali kisnong penar ki jongi kila asyim ni ta rai ban num ni thebot di hadu ka jamet ka pratarik do namar kan cina show edat stay kala jol lah perangga BJP bagai Chelsea parti gitu ya khlan di kapoi ka khubor ba kadon kan jing song sier be kini gibre jongi di halor kata ka jingja tengah ngasngo ba ngalak dek krem ba chali ngai krem ba ras ka discussion nai discuss ni on kumno banyale tini ni soto iba ki karbi ki basas po maglaro ki babon te namar kata ka daw ki halor kani ni omba bahaba ya krem batki hangne ngidon ba Robert June Ronghang, Mbak Vincent Karan, IDI Presiden Jong Amka, Mbak Jong All Meghalaya Karbi Association, Mbak Vincent Teron IDI Executive Member, ini Om Bahai Mbak Jat Bendri State of Jat Bendri Karbi, ini niat keren Mbak Ki, dengan lafon, dengan sutenat Mbak Robert June. Itang suyo askong kata kubor ka ba trim ka ba mayo ilang kumnum ta ba arbe kajayu kata tengla patay te nga sutanat ba nakaliang ka jong kilo ki kloy ha ban man ya kren tingia kendo unta ski bagi kat to ka ne gi dekot ka executive committee jong jak bomro naman nila askong ki ay ganay kam te gila poy ha ka jing ya perkat kam bat ka jing perkat kam ka jongi ka long kumne ba nakaliang ka jong kilo kila sim kiai kata namar kimpat da suntu ha kai ga baja tinginang yang pensai mana te nakaliang ka jongki kindang hab ban lek ban ya song perkat mar i wan mena kum president ban i executive member te kin hab pentit ya association mar association ka jongki ka bayar ka bopon ha ki khot ke ti hab an ya thu namar balai bangi la rai nakaliang ka jak bom ni rai mana ba number 1 ban I security ban pentit sya namar ki brio ki ba phong uniform kibara sulai kia ni kisnong penar mentah kita kelan sulai kia di kata ke jing ka ngimtip lalu kin petai kita sulai tingin la rai ba khlam ba kal lenti ka an gadon tingin la kumno nin tho sikit lai ngot ki DC ri boy DC West Khasiels West Giant Hills but DC Hamran nomor balai hadok mentahi kadang ne ka tu ka district level ka DC level committee hakani interstate border tu jang kabana tu kapor captain sama la don chief minister level chief secretary level
DC level but SP level. Yin ai ko piro siki SP. Bagi don kam ban ya dai kini kipai ba tu ni namar belai ba. Larakim ai jinga da tegamut kila pelong belang kila pelong masih ki ba lada kitu ki beri ke bara sulai. Ki le bo ki sedang ban siap ki sedang ban le ki kam ki ba pentrem. Kamut ki pai ba jom ki la sulong be open dan la long be kom open sha uranda. Teban yada na kata sibet hingan pendap ke siti. Lase lasa hapok lasa le ne lasi singin per poino sekini ki lain di singin dalek ya kenduk ra kam. Ngai yin dalek do shadow 100. Mana ikenduk ik di sini. Jadi ide ikan thai ba long di sini tu ngin lai kenduk. Ngin pen pau sekacak bendriu. Sekitu kinong lek bor ba ni don ka cikit kri iki pai ba jom. Ndai bang isu tang nas lo. Kata kalong very clear. My message to those who are intending to commit violence against the Penar and Khasi people in the Block 1, Block 2 area, I am telling you directly that we are going to take responsibility and we are with our people in Block 1 and Block 2 and we will not allow them to be slaughtered or to be intimidated just like goats and sheep. Kata kari message ke jong ngai. Kabar kalong ba ni karpat ro ya sarkar ba kamta bangani ke second stage. Na 1951 ka notification ka bara ikini jaka sepok karbi anglo don kam ban wanra biang suai gini. Suai bangin perkat ban ya keren ni haban wanra suai gini. Takadau jing ka lenti ka bangi kedau ya ka government realize that the 1951 notifications 148, 149, 151, these have to be withdrawn before any talks on the boundary issue relating to Block 1 and Block 2 can be carried out. Nalor kata, nilai rai, ba nakaliang jong kini kipai ba, nakajing sisa, kadai bandon, ka negotiation. Pi, ngikwa baka peace, the peace process should go forward. The peaceful resolution of any grievances, of any issues of contention must be done through peaceful negotiations and through the process of the law. Not by arms, not by intimidation, not by force. Takadaw nga la request ro ya ka committee, ya ka border area committee, bayalaw mo ma commission dakha, ba kinsang ban play ya kalenti manamtay silang ro niya kre. Hangtag bakawan ka request ka jungi ka amka, ya ka all nagala Karbi Association, baka day bandon ka jinga try lang ka jungi, but kinero aji siya ka sulong na bagihap an pentip ya kata committee, but ngila request iki, bagi don kam ban le kloy kata kadang ba niyo ban move sa kamat banyaday ki jay man rip jungi. Ki basa stage ki jaka ki balong klaw, ka bandon surok, ka bandon light, ka bandon hospital, ka bandon school, ka badang dehi sispa asnam hi kum makilong sispa asnam kum tahi kilong mentaro. Si om baka kalanti menta kami hi kalanti kendau hagi ni ki area ki baboni andai mundon bapai mundon bayarap iki. Takadaw ba nakaliang ka jong kiro ka request kala ya mana ba kidai ban open ya ka negotiation kaji nga keren kamtam ba gitu ki perlok karbi ki badon kita kemensin ban ya keren ban ya tray ban wanra e ka ciksuk ka ciksa. Kita kidai ki ya keren ki jong ni menta kasi. But nga next kamba nakaliang kejong niro tangha po asngi laisngi ngila ala ban pendap kita isti ngila ala ban pendap kita ban lai kendo ikitisi but KSP jong kidi likely district kenang ban manra at least ka sense of security kini pai ba jong isti ban kong ni pan paru gana ga jing snokya ka jing kendo jong ni haganesi oh ya ka bala khot lawer terpat da ka jakbom lengba sharman ba isut nga bala pentip kerki yang ni lengba pun tenak lang jongi ko kaol mi khale Karbi Association ko baron hapo ka jalam khale idon kata gajing sneu khia gajing sneu mensim jongi kumpra do prasna bai imlang salam muta kana kapor ni wan sim mentai kana gajing kren ba ka kendon ka banang kong ka bangi sut hu jumut kana kapor makan pau sa media kilong neng kong nganyai da proses ng tagajing ya i ya thoi talenti
dah ka ba ngila wan ya kenduk lang dah ka jingan setu cungut nang ba kan wan ra yang iki kam ka ba ngidai kan ya ka benta ka ba ar ka bengi selok lang ru ki bri wadan hang tu ke area ka balai apin i yang iki jing kumno bansol ya kene ka problem ka jongki insa simkia kene ka benta ban ya trilang batki bat ka balai kalong ba ki benta ka bangsa ka kam ka ba ka cak bom ka dei man le kanang ya sakman dena lang jongi ru insa perkhatnya ki kam kilat nanti ka ba dang la ban ya simbentala tangguta ki benta ka bangia sno tilang menesi bani kliuru mati kam ya kene kermen scam bagi hikam ke ba kiwe kiba kita hikam boman ke ba kile niru ni pendram namo ailat eki ba kinwan kum kene ke jingja dan ki kam nang ne sak semat kanang ba ki break badan tu kim imsuk insan kin long hi kum ki riulum ke ba ki don ka benta jongki kin long kaju kata re ke jing trang ga jongi bat jing angnut jongi ba kidai bat scam de naglang jong jing kerpat naglang jongki jak bom komiti barokoi bat naglang jong yam karu yang sa pentip keniat snipat ke benta ka ba nginang saperkhat banyo ka jing tip bat kikam ka ba nginang ya